Cilj nam je odraditi i izgraditi jedan, naravno sredstvima europskih fondova, izgraditi jedan poslovni inkubator gdje bi upravo mladim startup tvrtkama omogućili onaj početak rada. Mislim da i ovi tu panelisti i nekoliko ovih mladih, firmi koji su krenuli da su imali jedan takav objekat ili da neko ima pružiti mogućnost da bi puno lakše odradili. Cilj nam je upravo to povezati, taj inkubator sa našim srednjim školama i opremiti radnim riječju tehnologije kad i naši srednjoškolci završe strukovno obrazovanje i nešto da mogu odmah se zaposliti, a naravno čim imate u startu preduvjete i znanje, onda je puno lakše otvoriti i firmu i krenuti. Možda oni koji su na razmišljanju da počnu nešto ili koji su na početku ili koji možda trenutno rade nekom svom poslu da ne naprave isti greške. Ja sam krenuo znači negdje 89. godine, imao sam tada nepunih 18. Prva firma je živa i danas, zove se Insacro, distributer smo i logistički partner, mnogim većim firmama radimo sa svim tim takozvanim retailerima, radimo jedan dio posla s državom, izrasli smo iz nekakve, ono što se prije zvalo, klasične veleprodaje, zapošljavamo danas 60 ljudi i radimo godišnji promet na nekih 60-65 milijuna kuna. Taj posao mi je omogućio da se s drugim stvarima također bavim, jer u engleskom jeziku možda znate ima izraz job, ima izraz biznis, u hrvatskom to ne možemo prevesti, jedno drugo mi zovemo posao. Ali recimo možemo reći da je Insacro danas job, a da biznis traži još neke druge, tako sam i jedan od osnivača Zagrebačkog inkubatora poduzetništva, znači institucije koja je 2 godine za redom proglašena najboljom poduzetničkom potpornom institucijom. Također sam član upravnog odbora Crane-a, znači udruge poslovnih anđela, na hrvatskom to glupo zvuči, ali to su biti oni koji u nekom ranome trenutku, u nekim inovativnim tvrtkama možda mogu pomoći znanjem, kapitalom i mentoring. Osim ovoga što sam spomenuo, bavio sam se s jako puno stvari u svom poduzetničkom putu. Imao sam ljekarne, znači lanac apoteka, prvo sam to 2008. Imao sam jednu tvrtku, još uvijek je živa, jednu dalje mobilnu koja se bavi naplatom sadržaja preko mobilnih telefona za treće strane, znači čisto tehnička tvrtka. Zašto smo mi tu? Pa mi smo tu prije svega zato smo uvijek još i kao klinci bili znatiželjni. Uvijek smo nekako boja petljali s tehnikom, s elektronikom, s kompjuterima, uvijek su nas nekakve stvari zanimali. Isto tako, gledali smo kako možemo pomoći svojom društvu, možda u cijelini, možda šire. I slijedom toga smo se nekako našli na zajedničkom poslu, na istom radnom mjestu 2003. godine. I nakon toga smo počeli pričati o nekakvom privatnom biznisu. Ultima kao takva osnovali smo je od 2004. godine i od onda kontinuirano postoji. Prvo sam ja dao otkaz na tom starom poslu, nakon nekog vremena tada i Vedran i polako smo krenuli s njim. Sad koja je ona jedna stvar, možda mislim morate odmah imati nekakve planove, milijone za investirati i tako dalje. Nije vam to presudno u početku. Naš prvi softver za jednu veliku tiskaru vam je nastao u jednoj spavačoj sobi podstanarskog stana u Zagrebu.
znači to je bio krevet, pri njega je bilo radni stol s kompjuterom, tu vam je taj softver nastao. Naravno, na softveru se nije vidjelo ni prije ili tako, ali taj softver vam je trajao 10 godina i kroz njega je, to je bio znači softver za praćenje i planiranje proizvodnje, u njemu vam je kroz njega provedeno nekakvih poslova u vrijednosti možda nekakvih 600 miliona kuna. Drugi softver koji je isto u toj sobi nastao vam je još danas u upotrebi, koristi ga nekakvih 400 ljudi. I sad, kroz to vrijeme u nekakvih 12 godina poslovanja, mi smo jako puno radili i sa privatnim tvrtkama, radili smo jako puno s udrugama civilnog društva, jedan dio radimo i sa državom. Se bavimo proizvodnjom uzgojem prvenstveno, bobičastog voća i preradom i uzgojem istih, znači imamo ekološke prirodne sokove, sirupe i eto, distribuiramo se uglavnom po cijeloj Hrvatskoj, a i nešto malo ima izvoz. Pa evo, mi smo krenuli 2005. godine, čisto naivno, znači suprug je rekla, ajmo posaditi nešto bobičastog voća za nas, da se zdravije hranimo, da zdravije živimo. I to mi je krenulo onako nekakvih 100 sadnica, evo kad je on mene jedan dan došao i veli idemo mi sa 1000 novih i tako me to krenulo. Evo, on je stvarno glavni inovator i pokretač. Tako da, borili smo se od samog početka i s preprekama, bilo je tu i pozitivne stvari, ali evo tu smo di smo, zbrendirani smo već, mogu reći da smo zbrendirani i okej. Krapinsko-zagorska županija do sad ima dosta inovatora, svi mi nešto izmislimo, svaki dan kad se probudimo padne nam nešto novo na pamet i to bi možda željeli na neki način gurnut van, pa od toga napraviti core, biznis, krenut i naravno zaraditi. Svaki inovator, svaki od nas sa našim idejom je već inovator, a da ju sprovedu samo djelo ne treba puno. Treba samo malo hrabrosti, treba to staviti na papir, a mi ćemo dalje pomoći da to pogurate u stvarnosti. Znači, ja sam dalje krenam, kad sam reći poslovnih anđela od samih početaka 2009. godine, sad sam bio još na drugoj i trećoj. Inače iz Zagorja domaći. Da, čovjek iz Svetokriža začetio uglavnom. I tu sam došao zbog toga jer sam bio stalno aktivan na faksu, raznim udrugama i organizirali smo jedan utjecani business contest, natjecanje u pisanju poslovnih planova. Tamo sam upoznao ovu ekipu iz Krejna, Prpića, Sabola i sve ostale i Sašu i onda sam počeo tamo raditi znači, za vrijeme faksa kao znači, neki administrator, administraciju i kasnije sam postao tajnik na koji se funkcije još danas. I još paralelno k tome, znači preko ljeta se tražio dodatan jedan posao i počeo sam raditi u projektu On za sport gdje su oni investirali. I na kraju svega, nakon znači 2 godine počeo sam voditi taj projekt, sad ga vodim već 3 godine, znači voditi taj cijeli projekt i direktor same firme. Firma se inače bavi analizom i ogledom nogometnih utakmica. Mi znači pomažemo trenerima s našim alatima da se pripreme za nogometnu utakmicu. Radimo znači sa našim savezom, recimo sada to koristi znači Čačić u Francuskoj znači na Euru. Radimo sa HRT-om, vidjet ćete znači analize od Joška Jeličića i od Gorana Vlaovića. Radimo sa Spy Academy iz Katara, radimo sa Kikerom iz Njemačke, s Mariborom iz Slovenije. Znači, mreža mentora, računovodstvene usluge, poslovni prostor, odnosno inkubacijski prostor. To su sve stvari koje u narednom periodu možete na području naše županije očekivati po usluge, odnosno da tako incentiv za poduzetnike početnike, a koje bi mogle vam olakšati početni korak pokretanja posla. Znači smanjiti ono prvotno administrativno opterećenje, troškovno opterećenje, da morate dijeliti sobu s bratom ili s dosadnim ciperom s faksa, da vam se sve to omogući uz prostor uz 0 kuna, a sve ostale usluge se bi financirale iz različitih projekata na koje se agencije i županije do takve mogu dati. Najčešće ovo kad imate prihodi liječe puno stvari, među osnovno poduzetništvu dobri prihodi liječe sve. Jer sa prihodima možete kupiti
dobrog računovođu, možete uzeti dobrog savjetnika poreznoga, možete uzeti, ne znam, dodatne resurse koje vam pomažu. Kad ste vi krenuli, znači kad je prodaja krenula, onda je bilo lakše, onda ste našli nove kulture, nove... Pa da, ali hoću reći, znači suprug je radio još dugi niz godina u toj privatnoj firmi, znači mi smo dosta kapitala i uzeli, nego se nismo osobili na novo. Koja je bila motivacija? Je li dekoru bilo dobro, ili nije bilo dobro, ili se htjeli lošeg šefa se riješiti, biti sam svoj gazda? Koja je bila motivacija? Lovu zaradite? Da, u principu jedan od motivirajućih elementa je bio težnje zaraditi nešto više, isključivo za obitelj, jer on tog trenutka ti razmišljaš na način aha, ovo je potrebno, ja znam da mogu, pa ću krenuti u tom dijelu zaraditi nešto više. Svima vama, vjerovatno u glavama, kad počnete raditi, prva i osnovna stvar je materijalna satisfakcija, sigurnost i budućnost. Ali do tog treba jako puno raditi i definitivno ćemo to biti svima. Tako je bilo i meni. Ja sam isto bio jedan od tih koji je razmišljao, aha, ok, uz posao koji sada radim, još ću biti i obrtnik jer mi je dozvoljeno zakonom da budem obrtnik i da radim negdje, odnosno da radim negdje za nekoga i još sa strane nešto zaraditi. Ali, kažem, vi morate puno raditi i trebate jako puno biti u tome 24 sata. Danas imate tehnologiju, nama je to recimo bliže, ali se bavimo s tim, ali imate direktnu prodaju prema ljudima. Otvorite web shop, napravite si naplatu karticama, direktno imate novce koji sjedaju vama na račun, ne trebate čekati nekog tamo. Otvorite si Facebook stranicu, ok, imate neke troškove, ali nisu beskonačno velike. Krenite s malo. Danas se govore da je nešto startup, ali nije svaki posao koji počinjete startup. Znači, startup je posao koji upravo gledate prvostno na cijeli svijet, znači ne samo na lokalno, rješavate probleme koji imaju manje ili više svi na svijetu. Posao mora biti, i firma mora biti napravljena tako da može brzo rasti, da bude skalabilna. Skalabilnost vrlo kratko ću objasniti ekonomski znači da uz malo povećanje troška možete jako povećati prihod. I to je ljepota. Znači, primjerice u informatici to mogu, ako naprave sustav za REGOS, ako REGOS postoji svuda u svijetu, onda možeš svuda prodati sustav za REGOS, a nemaš puno ulaganja jer si ga već napravio. Takvih, osim ITU ima i drugih način. Znači, ako je skalabilan, ako mu je tržište cijeli svijet i treća stvar je bitna, ako je disruptivan. Taj disrupt, ne znam s engleskog pravo, ali predstavno otprilike kaže okreće vam branšu na opačke. Znači, radi električne bicikle, radi drvenu peć, radi, ne znam, dobro vino u Zagorju, napravili su. Znači, rade vrhunske stvari, a nekad su rekli da nije moguće. Znači, onaj ko okreće stvari na